terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Hang Nadiem. Selamat datang di Batam. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Pengambilan bagasi khusus penumpang bisnis kelas dan anggota SkyTeam Alert Plus dilakukan di Premium Baggage Collection Area di terminal kedatangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Hang Nadiem International Airport. Welcome to Batam. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Passengers with the flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer desk. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. Business class passengers may disembark first. Business class passengers and SkyTeam Alert Plus members may claim your baggage at the Premium Baggage Collection Area in the arrival hall. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai dengan himbauan pemerintah terkait dengan physical distancing, maka Bapak dan Ibu diminta untuk menjaga jarak pada saat proses turun dari pesawat. Bagi Bapak dan Ibu yang menunggu antrian untuk turun, dimohon untuk tetap duduk. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in accordance with the government regulation related to physical distancing, passengers are asked to maintain a safe distance during